Pozdrav drugari, u ovom videoklipu želim vam prikazati jedan interesantan film koji običnom čovjeku djeluje kao bajka, a gdje je istina provučena, to jest pomiješana je simbolikom sa lažima. Radi se o Disneyevom filmu koji se zove Maleficent Mistress of Evil, gdje glavnu ulogu igra Angelina Jolie. Disneyevi filmovi su mi posebno interesantni jer uvijek na početku prikazuju kupolu iznad nas. U ovom filmu nailazimo na male ljude koji vjerovatno postoje, a koji se također spominju i u knjizi Gulliverova putovanja. Ovdje također nailazimo i na ljude sa krilima koji su skriveni od naše civilizacije. Zapravo njihova krila trebalo bi da predstavljaju da se radi o nekim naprednijim ljudima sa naprednijom letećom tehnologijom koji su skriveni od nas i koji imaju namjeru da se jednog dana prikažu. Vjerovatno da se radi o ljudima opisanim u Bibliji kao Gog i Magog, to jest u Kuranu opisanim kao Jeđuđ i Međuđ. Prije nego se vratimo na ovaj film, ajde da ukratko pogledamo jedan interesantan dokumentarac. And if you look back to John's time during Revelation with his limited use of language, it's very uncanny that that's, to me, what he's describing. And these creatures are here now. Mexico City. Određena televizija u Meksiku ima milione gledalaca i bavi se isključivo nadprirodnim stvarima. Ljudi im veoma često šalju snimke koje su snimili u sopstvenoj produkciji. Nekada su to fizički objekti poput sfera i svemira ili neka čudna mala bića. Ricardo, these creatures are very, very strange. They're anomalous. I don't know really what I'm looking at, but you have done DNA testing on this creature and this creature. Tell us what you found. This DNA sequence was made from 5 different molecular biology laboratories in several parts of the world. And the common results has the DNA is very similar to DNA from humans in 98.5% similitude. It's very strange. U knjizi ili filmu Gulliverova putovanja također nailazimo na veoma sličnu stvar. Ajde sada da vidimo šta u filmu Maleficent Mistress of Evil narodi Goga i Magoga kažu sami o sebi. Finish us. Our people are safe here for now. And for how long? The humans will find us. They will not stop. I call for war. Let me show you who we are. For all that remain, unseen here, far away from mankind. Generations ago, our kind roamed every part of the world. The tundra, the forest, the jungle, the desert.